fa baba Akoma FM. Kofi Asantini. Yes, sir, boss. Na adie na si ye wo Barekese enra. Bare problem ni na na say. Em say yes dia obi aba no be di hina. Wo hin the first way ye. Akoma FM 87.9. Ni so be di akonya asatenka da wo ho kwata wo hwe. Na papa ne ba ye no. Obaji obi asase engata wo obi 3.6. So look at Barekese ko kakaka da. Ojo 3.6 ye saying 360 Ghana cedis ana 360 Nevada 30 Ghana cedis. What you more than better 1,000 something for ska. I know what you know. Anybody that can work maybe at the same time no buy and was see. Barekese thing about what is no on a location near Juma because one at the beginning if you are location to set there also location. Omi location kwaso na nkofo so koya umadwuma papa na so be ye ana ukofo so no fa mema bi zongo so fo ne Barekese mema bi ase omunya hwe na omu se bare eniema ebi ukwa your videos we dey make you send them bia evidence or obi otimi say obi concrete otimi say obi dan ko bi to so boss ko bi ko ya twede capital no very much form eh ebi papa so be better ko ma no ye hu se yana nanom ana dia asase no mma asase kakaka se obi wu a ya fa no ko to no ko da so 87.9 papa de ne committee fo asa da ye live bi ama se se tawo ya bali ni se wu a kro ye kwa ti ko na da nya no ye kro mani na wu a ya nyi miska no ko ji fo ho a ani am na ho san ke ji miska papa iba won fo kro mani ho nya ri ana wo di fa bi gina chi no mo to sem guna so no so no asa obi abedi hin no because me papa no ba na attitude na no show no first na penance because na me friend me because we be ko prade na wanya na da wonya munya mo ya busha ba ko otu fo de ko nyamba papa no waka tenza papa bale ko nyen ka ba ko me ma won ka ba ko sam committee fo na sam me ma fo say uye puntu enti me bale ko nyen ma ko de ko to puntu so ebi wakati obatina azie no ebi nie mbizo obeye mpuntu bare opale media ade no koma na ekuo bebebe mata Sunday bia no mutime bua eprapra kuro nu ade do penti president na adam papa na mo obebu yere nso ani nti no ekuo ni nyina se obi anya hwe obale te ko bale ase bale dija and woni ma bi asa wo fa committee fo no se ayi no wo mu no sei kuro no since abare committee ban aka cabinet for you of 87.9 omunya shi wo kura yimu an wo to baye nayi etibia committee for begibia no waje no wafa bibia we dey say bia no waje woni wo mu ene ebi dandan kuro no ebia ne dia wo say e ba sa ye ne mpese papa no ye ne be ye bia no se no kwa on fa me ko se mia ne no ko pre adia enya no enti na mankwa edan onso pre akonwa ni bi nyasa me bra panyi na ene ne pre bia ba ka me bra na mu ni se bia mo ekodi fa ba bi ntina mo ye do matia ni me bra no pre bo kire bai e ma yakobo onto hin bia ba yakobo na transfer me bra the whiskey box snap ma kwa kun fia na yakobo ma na kwa aba seso wa ba ya gina so bi ye na ebushia edina menen ye fana me fani nyina menen kasa bi bia da kena o ye nyema bi na enso ani no ase me o ya de na me friend na on kasa o nya hwe on fi me ana me so bibi sa no ofa anya se bia me pe bibi ana je free wo me me madwuma me bom modern wadi na no makakra eji obi bibi anya me ba no se eno kwa bibi na happen no na me wo etima nti obodom yang machina no mu frɛ me na etu ka na me bae e papa nya me ni asam ba de sina na enye no ana ne pese ko tene no a ya ka bibia na nya adwuma e papa de be obi a otie ye ne a onti amamre ne amane ase die ne course wo Barekese videos a ye hwa mabuna gitwi etwa nwan edwan mabuna ne se papa no omutime ne nka bare simple enti onko aka papa so no so obi a o se nura in this case na see no
papa oni fie kroma ekibasa no funa omu di na tira omu firi kroma no omu nyina na nam kroma omu yi no ba ono e ho no because no da hene tede o fie wa se go jane ko ba de se ye wura yakoto sra ne se papa no ono ade ba ye o san fa na de ya mpese bi bia bi si ido wa no de beti no ma ka no de da mo so ma se enti Mibo sesi a de asie no ase a kire sen that means Barekese muni ni biemu ana ya mpedi biemu o koma kwa ya mpese o beba koma kwa biemu ya mpedi o si koma e bia rasa ye no e bia na anya papa because of that ya kwa no na no pe kwa na sorry ana me kwa na so so bia ka se o mo calm down di papa no die ya se ye wura ya koto se kuta no koto di o ma bare hini o ni ma ye bare no because o tu ko kwa na ka ba kwasem wo se ko mo afo se wo ye punto di ko to punto no oba ni punto na wa ba ye no se ye wura e ti asma ye se no wo ma na tia me fo na so wo ma e ti fo bi me se papa ne ba ye na dia wo ye ni kuma no e sa se kwa no wo pre Mibo ohene ote kokko so na esi hene na onase oni a South Africa di e chezo baba South Africa ada na man twen no ama na wakwa yes eni e pe ye eni ya ye no odi do frame me maka kire ono o pa fa nza o pa so a na nza me say ye kutu se mi wura se ye kuta balema ye kuta ko toje o ma papa de me ko ma di a wo ba de na besi na mankwa ohene ba de na besi. Okay, this is a very serious one. And hi Akoma 87.9 FM. Bini de Diana Bakufia Sante na adehye bi no wo Barekese. Kwasi de mi kra meti ya kwasi de wo brother ben. Ana no ko jiri sa. Kwasi de eje na ha no.